Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada gunting itu kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana teman-teman sebagian? Belum kai Bu Guru. Dek tidak ada Bu Guru. Nak tanda nak soy nak. Dari mana pi? Absen dulu anak-anak. Dia terluka si keruat sendiri nanti tadi kesempatan dulu. Sudah ini lah dekat. Dengar nak, Yunisara, Apa Bu Guru? Haji Lolo, Hadir Bu Guru. Tajung Cang, Hadir Ibu Guru. Acak, Alfa Bu Guru. Mas Besi, Alfa Ibu Guru. Indo Tua, Alfa Ibu Guru. nak kakek deh. Dua-dua baru kai. Kamu bertahan di dalam sekolah, maka berselah, maka kau belalang. Maka ni kau boleh apa? Seorang sakit daun guru Tadi ni pernah kasih lorong yang napong ka. petiran tena. Jadi dek boleh wanu na loka isi deka maka isi na salaya. Tadi itu kan ada kade yang terlambat dengan sesuai. Tengah sontok pakai motor. Dena ne boleh ambil sadi ulo na palau. Motor itu kan beda dengan itu sahaja. Nampak cumi apa masih sekolah. Iya guru. Tahu bro. Tapak sudah bro. Malu kamar dia dapat berselah. Tak perlu sudah. Hei. Topa tu haji pramuka topong pakai masih sekolah. Agak minggu sesuai. Kalau baju pramuka. Bahasa Injuma guru. Nak aku ganti man haji mana napi sendiri sesuai na. Hei. Mama mus dala topa ke masih sekolah na. Agak nak kita itu to hino lese mana ni? Napai matande sekoto pai pula minta sadi. Dek wana lah kami tu makada sesuai motor. Kalau tinggal mepon jadi mah doda ku niki. De topa tese di ba. Dek nama doda senar ku tese niki. Untuk silok te dua. Silong pada masih sekolah yang mau tiba-tiba sana ro, ikut sana sekolah. Nak kapela mesti ke lu. Lama betul dah. Oh, pas sekolah ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Mana Bu Guru? Mana sudah malas itu? Lu masih sekolah aku maga? Apa kuro pakai anu masih sekolah? Asa pasti lokol ba Bu Guru? Nak kalau masih lopo nak lima. Bos ya di 17 ribu lawan. Wah, nasi kampung kita yang kasih lah. Sama na to lolo maga ya dina. Maka kita pakai mana di muri kayak di dina. Kini mago ke mogi pa ku tempat hadir ko. Kita tumbang itu. Mak nemu ka ha. Nanti tiha selalu sekolah eh. Daripada dek kak. Ni mama sudah aku pakai tu mak tempat apa aku no. Emang rono ma hajuagan yang sudah mau pakai. Lolo tu mereka pakai lo maga ya di sekolah ya di. Dari mana hale lo? Liso na to maga. Itu lunas makan di sekolah ini harus di lisu malah kelas soleh lah sudah bro. Si tampai mas pada pada. Kemana-mana makan yang ada. Jangan buka ini. Jangan terlambat kalau sedang dolo. Kau salah begitu. Pasti bola ya dia tahu apa ini. Terserah masih nak kamu begini ada segala kudi. Tahu mana kamu lagi. Dah sina. Ada sudah sina dia ada ini. Ada tu pasal tu pakur. Saya tahu orang mana sih. Apa masih sekolah pakur di kita? Macam apa sih bro? Silakan. Sudah bro. Baru kali pada ada itu. Sahaja pasti sekolah kerja bimbang.
Iya, Bu. Menghadap ke sini semua dulu ya. Ini PR-nya di. Ya, Bu Guru. Mana ada teman tadi yang tadi minta izin keluar? Yuk, tengarin laur si padua. Mulai kan masuk sekali cemetoi. Pak tememu bahan nakau nasu. Pesan nih, anu ku kan ada yang masih nampak. Ya, jelas ada paling baik kalau kayak buku Kok kalau ketombai ketong aja nasi halus atau ketomani. Nah, itu apa baru kira lo di he? Bukan badang Foresta. Anu kok masih nana lepas Bu Guru. Tadi sunat. Iya balik. Tadi sebahan pada ini. Tadi sunat Bu Guru. Ya, salam balik. Boleh amat tuloy ko. Ano? Agi-agi na tihi kawange. Yaro judul na ro. Boleh seberata. Iya, seberata. Ito nakira ron kira-kira guru. Nah, geliki. Oh, tarte na geliki. Oh, sila ya di ma. Para si kutip apa? Sini makku. Sinana deh ki maktara ma guru le teme le matole. Oh, pichona ko ibu guru langsung. Picture. Iya tanya ke pichona ko. Ay, ibu guru matole kira prege. Sila tadi makku. Ibu guru ko. Ke korodon matole rosi padua boleh teme nasu nare matole ibu guru ko rosi padua. Wah, ada si buku dia kurai krotolene ibu guru. Dia mana le teme le Dia ibu matole. guru lek tome. Ngan betul nana bagi ngala. Kemana sih oleh prima tole di anak-anak? Kahada ni sedih pada. Lada setene na matole nang na pare kue di. Sinana tuh sebaya ditaja deh nanti nabisu. Jadi pengupaan na ribu guru ro. Oh, na iya, talita to nataro. Oh, na. Perangi mae. Salam. Iya, lo to parangi ro Main manu. Maja. Masa kesego ma aku sabar aku. Maja sedih pa kato si Ocha mita ikuroro na tabong kang nataro. Na rin na mapaiche. Ah, Iya talana. iya ro paluparang iro. Ma! Kira kema aku lau di. Ama. Aku terima talana bolau. Adi pada kisikitigin ro na. Sepatang ke di bola selama aku perlu pewangi taruh di pecaro kepala. Tayo tasay ko na kidi ya. Taruh di pecaro ibu guru. Ah, Mama, tega lama. arma iya. Tang na di bola. Ah, ma. Oh, guruku. Nalepa ka. Ada nih nalpa ko na. Matolay ka. Ada nih na mana ko kasalanan kan saya mula matole na kasikola. Ipo, matambay ato. Ting ma ko rin ito gaji. Emang Ni ana lupa to grupo na dekritin ma ko kita ilata. senang tak kades. Tuloy mo labor aja sedih pa. Nila tahu na lupa ko. Enggak itu pun rahe. Na yabang. Nama ada kades. Nila na lupa. Oh, deh memang ya matole kita na kasikola deh na yang minta ha. Lele, hindi ko na kudi ano. Di kuha di kanila di sekolah. Tama itong kain alaman maaga. Kumain ba? Pula di bulan nanti kata tahu na. Pona, kuriya na tayo mag-gossip pa lang mo ta masikola deji. Pura na lupa guruku. Lupa ko na lupa sa paborito pa sini-sini ko tagapo di temboe. Aga salam nuna kalau lepa ko. Ka kuda aco hatu leparang anak ko agame salam na. Dito pa matole mi bahang. Mungkin matole anak ko at tato ti adi lepa. Dem tong ko lepa-lepa gitu ya anak. Kana na sana delo ni hanan. Tanya to guru na melihat itu na. Lupa bahang yan ako kami matole. Ada kilo Teka ko aku di leparang anak ko ite. Mabuncelo sili-sili na lepa. Guru na lepa ko ka pala sekolah mo. Sekolah na. Daco tu ka pala sekolah no tulong lepa ko na ya matua ko na nagkakulepa ko. Ah, deha tu na di pa ko tumang aja. Masyay kaya ko dal leparang anak ko. Masyay kaya ko dal leparang anak ko. Patu talo kun raw man apor di pakades. May nang kades sudah cowok na leparang anak ko na kuhataan na ditungkang.
Waalaikumsalam. Mga itu. Tama kimai. Ay, bukan kan rumah lepas kadas pak. Mana mau kepala sekolah yang leparan anakku nak entak bujik yang tidak aku dileparan anakku. Saya kalau tak sedih nah aku. Maka mengi sana dilepa. Napa awe yang kali nana lagi dia bicara nangi makan dulu ki. Sekolah makan luru. Iya. Oh. sekolah. Betul kan di makan luru di lingkungan sekolah apalagi anak sekolah UPI. Ikaw, dito na magawa siya dito magkadas. Anakku, pitupong tiye kun rodi dari ke manu. Ibonyo na de na lo tubang ina utin na si pakades na lang kun amrei. Praseho lang ma jadi yang gulo kita. Nanda tu bana aku sehat toko. Sehat toko si Tumbrung. Kurang hindi so pak. Pulau. Jadi mari pada sena dile pakades pa ya sida pichani ya si mehana ni bu guru nata tu kujana sediku di paperang itu anata liwa pedil tu tadi ya tiku di ala ma pedi kale. Anata salah lah pak. Kudu lang nganu tole na kada ko na sekolah na tole. Kula na male dito ka mehana nga. Ano ba ina? Malam jajo kadas. Laro ay ako ay lang benar ke. Ukti. Desa di kurela na lai tu malapor di pakades dito na hanangi lebih muwi ko pawangi lakay ko sinampo na di loy ko ro guru es lo pakades pa. Tawro la lakay ko di olo di ko kumani ro na sadar ni ko pakusi ro di ta lebih muwi. Tengan ni kon chiku na utaro he na de ki kon chiku he. Ketape haro pala kun ro na. Kon chiku diri. Tengah itu Taruh di telepon ni bapak anu nalar main loy tu pakades na kapal sekolah na. Adi afet agak hadiah wala Nah kalau nanti kunci po. Apa telepon ki bapak anu na loy ki kepala sekolah anu ke magi mulut parang anakku pak. Halo. Di bapak nama. Tengok tuh. Ada anak anu di pakan celul linro nah di depan di kepala sekolah anak poda melapor di pakades na de kakak pono pad di bahan hana nga. Kurela ya aku di pakuang anakku istana watu na pa nule pa sekolah na sikadaku ke kubadongo ko na labano mas sekolah muki aha la toko sekolah da hala lo di penre ko mungkin ada mu ranking kalau ka jadi tentara lo pakuang anakku ya listen na mai hilain ko tu dareno ya Oh my god.